Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u 12. izdanje emisije Fudbal Srpske, koja se bavi sa svim aktuelnim dešavanjima u fudbalu Republike Srpske od Trebinja do Novog Grada. Minulog vikenda odigrane su utakmice 12. kola prve lige, a postignuti su sljedeći rezultati. BSK Rudar Prijedor 1-1, Sloboda Mrkonjić Grad, Borac Kozarska Dubica 4-0. Drina Zvornik Kozara 0-0, Laktaši Slavija 3-0, Famos Romanija 2-1, Željezničar Banja Luka Radnik 0-0, Sutjeska Ljubić 5-1, Leotar Modrić Alfa 5-3, Omarska Velež 2-3. Ponovo je došlo do promjene na liderskoj poziciji. Sada prvo mjesto od Radnika iz Bijeljine su preuzeli Laktaši. Ova dva kluba imaju po 26 bodova, ali Laktašani bolju gol razliku. Na trećem mjestu je Rudar Prijedor sa 24 boda. Na začelju Modrić Alfa 16. sa 10 bodova, 17. Romanija Pale sa 9 bodova i posljednja Omarska 18. sa 8 bodova. Večerašnji gost naše emisije je Vule Trivunović, novi šef stručnog štaba fudbalskog kluba Rudar Prijedor. Gospodine Trivunović, dobroveče i dobrodošli u emisiju Fudbal Srpske. Dobroveče i vama i vašim gledalcima. Evo za početak da nam date vaše prve impresije poslije preuzimanja Rudara, koji je jedan od kandidata za visok plasman. U stvari Prijedorčani su izrazili želju da osvoje prvo mjesto u titulu i da dogodne igraju u Premier Ligi BiH. Pa mi uvijek lagano nekako postavljamo te ciljeve i onda budemo onako, da kažem, malo i slijepi kako bi došlo do tog nekog cilja. Za mene iskreno su važni ti koraci unutar samog grada. Došao sam, evo već 2 kola sam tu i da budem iskren, mislio sam da će neke stvari malo da idu lakše, obzirom da je tada ekipa bila na prvom mjestu. Poznavao sam dovoljno ekipu, ali iskren da budem, mislio sam da će to da ide puno lakše. 2 utakmice su za nas, doduše oba 2 teške, prva sa Laktašima kući, sada sa BSK-om, jako 2 kvalitetne ekipe sa mnogo individualno jakih igrača, kvalitetnim trenerima i već su te 2 utakmice pokazale neke, da kažem, ozbiljne probleme unutar same ekipe. Da li su ljudi malo, momci, mentalno pali, da li je sam taj pritisak koji je pred njih postavljen uticao da imamo neke onako velike poprilično oscilacije unutar samog igračkog kadra. To opet kažem, ne znam, nisam još stigao baš sve da ustanovim, da sve sagledam, ali nekako kako prolaze utakmice, evidentno je da treba tu prije svega jako mnogo rada, možda i neka dodatna selekcija u zimskom prelaznom roku, da bi stvarno imali neku osnovu da krenemo prema tom, kako sam rekao malo prije, od strane uprave ranije postavljenom cilju. Da, evo u narednom 13. kolu sastaju se Modrić, Laktaši, Ljubić, Željezničar, Banja Luka, Velež, Sutjeska, Romanija, Omarska, Slavija, BSK, Kozara, Leotar, Borac, Drina, Radnik, Sloboda i Rudar Prijedor Famos. To je utakmica na domaćem terenu, druga poslije Laktaša, jel tako? Tako od Laktaša ste izgubili derbi. Šta se desilo u toj utakmici i kako možete da najavite ovu utakmicu protiv motorista? Pa gledano protiv Rudara nisam želio mnogo da mijenjam ekipu koja je do tog momenta bila prva, što je sasvim i normalno. Nisam imao nekog previše prostora, 3 dana sam samo bio sa ekipom. Malo smo ušli nemirno, možda su igrači imali preveliku želju da se pokažu na toj prvoj utakmici, a opet kažem, naišli smo na jednu jako čvrstu, kompaktnu i u određenim dijelovima ova igra jako tehnički pismenu ekipu. Neke svoje momente nismo uspjeli realizovati, primili smo gol i to je još više uvuklo ekipu u jednu nervozu. Posle toga smo napadali, ne bi se osvrtao neke druge stvari, hoću da se držim samo isključivo fudbalskih stvari, nismo uspjeli izjednačiti, ali je ta reakcija nakon utakmice mi bila važna da prođemo sljedeću sedmicu sa kvalitetnim pripremama za također još jednu ekipu kvalitetnu koja nas je čekala i mnogo je bilo bolje 60 minuta. Posle smo imali opet određenih problema, doveli smo taj krajnji rezultat u pitanje, ali vraćam se malo prije na ono, prisutne su oscilacije kod većine igrača. Ono što moramo raditi je da ih pokušamo umiriti, mentalno ih malo dići do ove zimske pauze, a onda napraviti jednu dublju analizu jer je veliki vremenski period do početka i priprema za proljećni dio prvenstva i sam nastavak prvenstva. Svako kolo donese neki, da kažem, čudan rezultat, svako kolo manje više dođe do promjena kolega. Nažalost, sada i vrijeme počinje da utiče
na kvalitet terena i samo odigravanje tih utakmica, tako da ajmo reći, svi smo u istom nekom problemu. Moj neki lični cilj je da budemo tu u vrhu, da budemo konkurent što duže, a onda kažem opet kad dođe zima da napravimo jednu kvalitetnu analizu pa da vidimo s kojim snagama da krenemo u proljeće. Igrali ste i za ostalu utakmicu osmine finala Kupa Republike Srpske, dr. Milan Jelić. Eliminisani ste u Foči od Sutjeske na penale. Šta možete da kažete o malo iznenađujući rezultat? Apsolutno, pogotovo što mi imamo sigurno širi roster igrača od ekipe Sutjeske. Ja sam zaista želio u ovoj utakmici da dam šansu apsolutno svim momcima i da prilagodim moj sistem igre njihovim najboljim stranama. Tako da jednostavno ova utakmica je bila za njih dodatna prilika da skrenu pažnju na sebe, da se upoznam bolje sa njihovim mogućnostima. Rekao sam im, ako budete danas pravi, samo ćemo u danima koji nam dolaze biti bolji i bit će nam lakše. Međutim, i ta utakmica je upravo pokazala da ima tu igrača koji jednostavno u ovom momentu nisu u nekoj optimalnoj formi da bi bili konkurentni za prvi tim. Šta možemo? Jednostavno da ih probamo dići mentalno, od glave sve počinje, radit ćemo sa njima, pričat ćemo sa njima, koliko ćemo uspjeti. Nije baš, da kažem, najprostije danas biti trener, baviti se s ovim novim generacijama u fudbalu. Da, nažalost, to je tako. Rudar u posljednje 4 utakmice, vi ste na klupi bili na 3 utakmice, nema pobjedu. Šta se desilo? Da li je taj prvi poraz u Trebinju, ako se ne varam, od Leotara 1-0, toliko destimulativno uticao na ekipu? Evo, vi ste prvo poraženi od Laktaša u derbiju kući, a onda ste u gostima ostvarili 2 remija, identična 1-1, sad u kupu ste eliminisan na penale, to je uglavnom lutrija. Šta se desilo? Jel pričate sa igračima? Jel znaju oni uopšte da su upali u rezultatsku krizu? Apsolutno. Pričamo svaki dan i vraćam se na početak našeg razgovora. Bojim se kad je vršena selekcija da su dovođeni igrači koji su u tom momentu bili slobodni i bili voljni da dođu u Rudar. A nisu dovođeni igrači koji su u prethodnom dijelu svoje karijere borili za nešto. To je velika razlika. Rudar je istakao svoje ciljeve koji su za ovu sezonu. Mislim da se trebalo sasvim na drugi način da radi selekcija igrača. Ok, postoji zadrška, igrači koji, ajmo da kažem, imaju kvalitet, prvo neće da igraju niži rang takmičenja, a druga stvar svi žele da se naplate. I ja apsolutno razumijem, ne samo rukovodstvo Rudara, nego sve klubove i prve lige Republike Srpske, kao i federacije gdje sam radio prije par godina. Jednostavno, jako teško, gotovo nemoguće dovesti nekog kvalitetnijeg igrača jer ga ne možete ni platiti, niti on ima motiva da igra prvu ligu Republike Srpske. Nema kukanja, jednostavno ovo što sad imamo, to nam je. Moramo se svi zajedno pokušati izvući kako podići samopouzdanje. Najlakše je pobjedo. Uvijek je najteža ona prva da bi nam svima dala jedan dodatni elan, dodatnu energiju da nastavimo dalje da radimo. To je famos, jel? Da, ali vjerujte mi, ja sam gledao tu ekipu i ona je u pravom smislu slika njihovog trenera. Jedna fajterska ekipa, disciplinovana ekipa, borbena ekipa, jako motivisana, jako direktna i okomita prema naprijed. Jako nezgodna ekipa i ja ne želim, a i reći sutra svojim igračima da bilo ko misli da će nam biti lako da pače. Biće nam jako teško, morat ćemo se mnogo potruditi koliko želimo, a želimo da dođemo do 3 boda i nove pobjede. Vratili ste se u fudbal Republike Srpske poslije 4-5 godina, ako se ne varam. Kakav je ambijent bio, a kakav je sada? Možete li to da uporedite? Tada je bila i naša prva liga nešto kraća, sada je 18 klubova. Da li je ovo baš optimalan broj klubova? Ili možda da se razmišlja o nekom skraćenju lige ili tako nešto? Posle Borca, kad smo ušli u Premier ligu, moj sljedeći klub je bila Kozara. Šta mogu napraviti poređenje? I tada ljudi koji su vodili klub Kozaru su se trudili koliko je bilo u njihovim mogućnostima da obezbijede optimalne uslove za funkcionisanje tog kluba. Sada je isto u prijedoru i možda sad i na nekom većem financijskom nivou i organizacionalnom nego što je to bilo u Kozari. Pitanje, tada sam govorio da je nemoguće da
Liga Republike Srpske ima 10 klubova, pa se sjetimo odustajanja Crnjelova, gdje ste dobili prvenstvo da imate 9 kluba. Zašto sam to govorio? Samo iz prostog razloga što svi klubovi kod nas zavise od lokalne zajednice, financiranje. Kada niste u prvoj ligi, niko vas ne gleda, niko ne želi da priđe tom klubu. I tada sam govorio da nije normalno da nemate, recimo, u tom momentu nije bio Prnjavor, nije bila, mislim, Sloga iz Doboja bila ispala, Teslića već odavno nemate, niste imali klubova, pogotovo sa istoka, u prvoj ligi Republike Srpske. Mislim da je bila samo Slavija, ako se ne varam, i Leotar. Da. Tako da, ja sam u svakom slučaju za ovo što je trenutno sad više nego što je bilo tada 9, odnosno 10 kluba. Da li je 18 kluba optimalno ili možda 16, to neka odluče ljudi koji vode fudbal. Jedino moja sugestija sada kao povratnika u ovu ligu je infrastruktura. Ja sam zagovornik bio kao igrač, a sada sam zagovornik kao trener, a svjedoci smo i Crvene zvijezde koja igra Ligu šampiona na umjetnoj travi, sinoć Manchester City da igra na umjetnoj travi. Ovo što je pokrenuo Fudbalski savez Republike Srpske, projekat izgradnje pomutnjih terena, to je prvi put posle rata, svaka im čast, odobran to. Samo mislim da bi to bilo bolje da su stavili na glavne terene. Da bi juče bio sasvim drugi ambijent u Foči za nas da igramo, za ljude u Trebinju, za ljude koji su igrali recimo u subotu u Laktašima po onom prolomu Oblaka, pa i na našem terenu u Prijedoru isto će tako biti. Mislim da bi to ubrzalo fudbal. Mislim da bi to dalo sasvim jednu novu sliku i dimenziju fudbala u Republici Srpskoj. Taj brži teren bi tjerao igrače da brže donose odluke, da brže misle, da se lakše kreću. Bio bi fudbal interesantniji, bilo bi mnogo više pogodataka, dobrih akcija, dobrih asistencija, a to je sve ono što privlači nam publiku. A kada dođete na teren gdje vam je prolom Oblaka, šta vi možete da kao gledalac očekujete? I pitali se neko za karijere tih momaka, šta oni mogu da ostvare u takvom terenu, na takvom ambijentu. To je ono što mislim da bi ljudi koji vode fudbal Republike Srpske trebalo u budućnosti da stvarno povedu računa i da krenu u novi projekat izgradnje infrastrukture u glavni teren. Ili bar ove postojeće terene koje nisu završili da stave na glavne terene. Jednostavno, siguran sam da bi svi bili na dobitku, apsolutno svi. Mi jednostavno nemamo financije i kada napravite neki teren, da imate 8 ili 9, 10 ljudi koji će vam svaki dan održavati taj glavni teren. Pa negdje morate i trenirati, pa negdje vam moraju trenirati djeca. Kada napravite kvalitetan teren sa umjetnom travom, a ima ih, nije da ih nema, na glavnom terenu, ja sam siguran da će svi biti na dobitku. Apsolutno svi. Što se tiče prve lige Republike Srpske i konkurencije, Rudar je rekao to što je rekao, idem na titulu. To su rekli i Laktaši. Radnik se nije javno izjasnio, ali jedini je klub bez poraza za sada. Ko su najveći konkurenti u toj trci? Ja mislim da su oni možda malo onako najmudriji. Da nisu apsolutno, da nisu javno istakli to što žele, ali svima je jasno definitivno da i oni imaju taj isti cilj. Možda je dobro da se još jedan i neki klub uključi u tu borbu. Turska željezničar, naša dva Banja Lučka kluba. Tako je, odlična dva kluba, odlične dvije ekipe. I pa i zadnji rezultati govore da oni mogu svakoga da pobjede i da svakim igraju ravnopravno. Biće trka definitivno neizvjesan do samog kraja i rano je donositi odluke i zaključke ko će biti taj. Zimski prelazni rok će mnogo pokazati i usmjeriti ko će dovesti kvalitetni igrače, ko će dovesti iskusni igrače. Na proljeće će vam biti bitni izuzetno karakterni igrači, oni koji smiju da igraju i Trebinju i protiv Brska u Banja Luci, u Prijedoru i u Bijeljini. Nosioci ti igre, tako da ajmo reći, ne treba donositi neke preuranjene zaključke, ali da će biti interesantno proljeće, definitivno će biti. S Borcem ste osvojili titulu Prvoj ligi Republike Srpske. Da li je Rudar možda drugi klub s kojim ćete isti taj cilj ostvariti? Ne bi to da govorim, zaista. Iz prostog razloga što ja sam čovjek koji u životu uvijek poštovao sve druge i protivnike i klubove. Hoćemo li uraditi sve? Nadam se da hoćemo. Ja sa moje strane mogu garantovati da hoćemo. Dokad će to trajati? Kako će se rezultati u budućnosti razvijati? To ne možemo da pričamo. Ja ne želim da se bavim kalkulacijama.
a da i drugi imaju želju, imaju definitivno i siguran sam da će raditi sve kao i mi da budu do kraja konkurent. Pa fudbal je zanimljiv zato što je nepredvidiv. Apsolutno. Gospodine Trivunović, hvala vam na gostovanju u emisiji Fudbal Srpske. Nadamo se da ćemo se vidjeti još koji put i nadamo se da ćemo ovdje i proslaviti titulu sa vama. Hvala vama, ali nećemo da donosimo opet, kažem, preuranjene zaključke. Vi ostanite na vaše mjesto, a ja imam još zadatak da pročitam drugu ligu Republike Srpske. U drugoj ligi Republike Srpske u 10. kolu u grupi Zapad minulog vikenda postignuti su sljedeći rezultati. Čelinac Dubrave 2-3, Polec Sloga Srbac 1-2, Sloga Trn Borac Šamac 1-0, Naprijed FSA Prijedor 1-1, Progres Sloboda Novi Grad 4-0, OFK Brdo Proleter Teslić 3-3, Jedinstvo Žeravica Gorica 0-1 i Crni Vrh Tekstilac 1-0. Prvi je dalje na tabeli Naprijed, iako je kiksao protiv FSA Prijedora kući sa 23 boda, sada je Crni Vrh drugi sa 22 boda, treća je Srbačka Sloga sa 20 bodova. Na začelju 14. Čelinac sa 9 bodova, 15. Progres sa 4 i 16. Sloboda iz Novog Grada bez bodova, ali Sloboda je odigrala samo 5 utakmica. U narednom 11. kolu sastaju se Proleter Teslić Čelinac, Tekstilac Jedinstvo Žeravica, Sloboda Novi Grad Crni Vrh, FSA Prijedor Progres, Borac Šamac Naprijed, Gorica OFK Brdo, Sloga Srbac Sloga Trn i Dubrave Polet 1926. U 10. kolu druge lige Istok postignuti su sljedeći rezultati: Ilička Mladost Gacko 3-1, Drina Višegrad Podrinje Janja 3-0, Vlasenica Guber 0-0, Jedinstvo Brodac Budućnost 2-2, Hercegovac Glasinac 3-3, Stakorina Rudar Ugljevik 7-0, Jedinstvo Ročević Zadrugar 3-1 i Mladost Rogatica Proleter Dvorovi 2-2. Ovim remijem Proleter iz Dvorova je prepustio prvo mjesto Drini Višegradskoj, koja ima sada 27 bodova, Proleter je drugi sa 26, a treće je Jedinstvo iz Broca sa 23 boda. Na začelju je 14. Budućnost iz Pilice, nekadašnji prvoligaš sa 9 bodova, 15. Mladost Gacko sa 4 i posljednji Rudar iz Ugljevika bez bodova. U 11. kolu narednog vikenda sastaju se Rudar Ugljevik Jedinstvo Ročević, Mladost Gacko Hercegovac, Budućnost Ilička, Guber Jedinstvo Brodac, Podrinje Janja Vlasenica, Zadrugar Mladost Rogatica, Glasinac Stakorina i Proleter Dvorovi Drina Višegrad, dakle derbi kola možda i za jesenju titulu. Poštovani gledalci, bilo je ovo 12. izdanje emisije Fudbal Srpske. Svako dobro i doviđenja.